war on drugs sibo karamba community da sokna batawano disa pijagum si akoi tungi naharol sing kansi makoi na akoi tungi future oigadori bani akoi gi laibak se tinjang kaijang daba naha lairagadi akanba mazbut oiba pradesh sama oigani stronger state ama oigani stronger nation ama oigani haidana 2018 da mana war on drugs launch the web adugi matung 2022 da nisa mukt bharat haidana bharat sarkar na taweba adu Sri Chief Minister N Biren Singh na drug chaba thingasi haidana magi sansil leiba khongjang si kana gi phatna banoba drug la lon masibu community ma khatran la lon brane la lon de da ko popi thabadi ayam community ama khakam thai haibadi yai adu popi thabasu thingba mana forest thugai si ngasidi climate change si global issue oire reserve forest sing si yok tana thamsi ekhoi haibasi aranbra soirabra mana aidi ma soide laweba adugi mathangda ai na yadana sanglatpa ngasigi amka population yeng bione kabui gi leiribe chilinaw sing akoi jelerong gi leiribe yagi chilinaw sing se yumda angang kaya kaya pokeba angang amana traga ani degi pokladiba akoi community sing se asi oiragadi karigi area kharada population si jump to doinoba ahing amada ishorna mata pop 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 thadar khudi oiramoidana karigumba ngasai gi pansi kairaga pandagi changsil pakharadi oiramba yayaba adu khandok si haibaneba honorable chief minister haisi makhoi leigiba taragadi forest kairak patabani haibidi leibak sidi pakthorpa yam pot nate reserve forest solak patai akhoi gi leiba share se pithoki batai indigenous people sing enjoy togodoba every kind of opportunity we need to share with those illegal migrants asi honorable chief minister na haibagi raba ma bu ya ningdrisi ma khaktana ne ekoi mitse hangdogali se politics nate politics ngangadi mayam ngangani ai hai kani deso ngarang asi taragani thoini panba imoino gi numit oiba ngasina gangai gi numit oiba kayam nangnage habase asina dum sakhi oiramne aina gangai karino haibasi mangda mayam ma haibigre akoi punam ku semiriba supreme court na magi blessings tagi sahi amagi akoi na mahi marong tharuba do nithi jana pibire haira akoi na yumda thammaga mathangda lakada sahi kaya se asidasu mabu ningjare hairaga mana afaba mangol oiba progressive oiba wata padaba adugumba pibiu ko haidana ipa ipu singna chatnaramba punnamak sing akhoi tradition sing do ngaktuna pangthokpa adugumba celebration amani haidana ngasa haibiram aina thamjaning libadi karino hairakanda matamamada ahalaman singna folk song kayada folk tale kayada yawi manipur sana laibak ni singna koina pansaba singmi na koina pangak pa haidana toina haibani adu ngasidi kari dagi no khangde pansi nikhai ba tawna tawba mache 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 yaroppa masi puna maksing ase asidagi ne ekoi ngasi ekoi na awa ba kaya man nagli bas maihoro dagi chadnarak baba ipai pusingi chadnarak baba ekoi amato oibagi wakhalon dagi tokhai ba lakpase masina ni haidana aidi laujadaba ngamde masi thogale besi kanano ngasa haibigre akhoi oja kumar na haibigre I really appreciate his thoughts achumbada yumpham oiba wahi ne ba karino hairakanda intellectual theft intellectual theft se karino ase khoi nainaba mathau tayo like su haiba mayam sina ma mana popular oina na bahona bada ai culture ai history ase distort tawe masigi laina se tapna sandoraktana akhoi ngasi ngasai gi panse likoire ba ngasi ni aduna ni megi tang ahum dagi ngasi phawa akhoi santi oidana awaba kayama nangi base subnagi community ama khakta nataba manipur da leriba community punna mangse awaba nangi bane akhoi si ngasagi intellectual theft si
लापदगी करी तौरे हायरा कांदा कमन इंटरेस्ट की काय घरगा कम्युनिटी की इंटरेस्ट चक्रेबा होमोजेनियस सोसाइटी मणिपुर गुम्बदा कमन इंटरेस्ट प्रायोरिटी थमगा कम्युनिटी की इंटरेस्ट खरा तपना येंगदी फबा अदुना अखोई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशन फर्स्ट है we have to think about our state first आई कम्युनिटी खक्ता आई मचेत अमा लम मचेत अमदा आई खक्ता ताब नत्तबनिना मणिपुर तारिबा आई कम्युनिटी तोंगान तोंगान बा कम्युनिटी से मैते हाइबा आई कम्युनिटी सिना करिगुंबा आई कम्युनिटी से खक्ता येंगा थबक अमा तौबा मतमदा अतोप कम्युनिटी से अकायबा ओइगदोरबा मसिना लैबाक से शांति कायरकदोबा ओइरबा अदु तारगदी आई कम्युनिटी की दुना खरा तपथरगा मयांग ओइबा शांति कमन ओइबा इंटरेस्ट सिदा अखोई चटपने हेना फगनी अदु नत्ते बंगसिगे हिस्ट्री कांगोंग साइरे लोइरे आई हिस्ट्री सेंगोना नब होनाबदा चही लिसिंग कया के मणिपुरी लेरम हिस्ट्री से नाकोइ न चटख्रे अदुना निंगसी आई गसाई स्टेज द फमना कंफ्यूज अम लाए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नसु रामजी कबुई खुलदा स्टेट लेवल अम तौरी अखोई सिदसु स्टेट लेवल आई इसा से कंफ्यूज हो रहे आई से कंफ्यूज हो बदा कंफ्यूज कमाई सेंदोकने नैना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टेलीफोन तौनी तमत माना हायरेबा ngасai ne haibado hai singbagi munnaba hona matamda hojik phawbada court case am leiriyeba court sida aina chatraba dharma adu to thaina gi leijariba aige mayoron dagi pai pu hakta gi chalakliba dharma do adu chatra leiriba mi du da aina chatraba dharma du da aina mukka de yelu doino ba asidi isona su yaroeba ईश्वर ने यारोय आई पाई पुसिंग थमलंबा ट्रेडिशन कल्चर अदो आई एकदम नाक्सगिगे हाइबा म यायबा बट आइना सत्रबा आई अपाम आई थमोइने यादना अतोप धर्म म सत्रबा अदो हानगी इपाई पुगी धर्म चतन लेजरम सिंगन नाकलिबा मागी थोंग मागी थौरम पुनमक्सिंग से असिदा खुद थिंगिन मदुदी अरानबो ओइगनी मसी मगननी ngasiदी मापालोमदगी चंगलकपा आइन यादना चंगलकपा कांगबुना अखोइगी लमसिंग तपना 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 ममिंग होंगना होंगना लौसिलगा ngasi अवाब नंगी बसे अदुना अइया पिल्ली करिनो हायरा कांदा अइया पांबा अइगी अनिंगबा अइगी कम्युनिटी गी अनिंगबा si tongan nama thame haraga apun bagi oiba apamba animdo aduda akoi setlagadi santi leiba yam progressive oiba state among oigani haidana ai mayamda thamjaningi nangna basi yang bioko ngasai na haijabado try thoi panbada akoi ima imoinogi irap thongi tawdana ngarang loikre ngasi tarahundoi ni pan baneba अदुम अखोई से नंगनरगा अदुम लाखरबनेबा तोतना लाखरबने आइना वांगा मांगे आई अंकल का खांगमदा क्रिश्चियन धर्म चटपनी अंकल अखोई की कोनुंग लेबा लेबा मफम सिदा आई की कबुई जाति सिंग से हे तारम से लोई लेई मफम खुदिमक से करिगिनो हमगा नमाना वारी मयाम लेबीबा अदुना नि ngasa आई की मरो श्री शांति ऑनरेबल एमएलए ना हाइबी की बदो कबुई सलांग माइबा मतमदा कबुई से पार्ट ऑफ अखोई मैते सोसाइटी सिदा थाना तनब यादरबा नागा से जी थाना तनब यादबने बा कोई सिदी होजि फावदा लुहोंगबदा लैरुम फि यावदा यादे हेबा अदगी अखोई लाई हराव लोइसिनबदा तांखुल यावदा यादे हेबा अखोई अम लैरिबा इंडिजिनस पीपल सिंगी पोट मतुम मा अखोई लैजेबा हाइरिबा मतुम सिंगसे अखंग अहि यामनबदगी मतुम से कायरक पदरोने ngसागी अखोई सिंगना कोइना पंसाबा अदुगा सिंगमीना कोइना पन्ना पाहिसदा
इफुट फाउजिल लईसे अखोई कायबदगिनेबा मतुम मोय लेरमगदी कदोंगसु इफुट फाउबा ngमोय थुगाइबा ngमोय पनगा इबैसिन नाव सिंसिदा पन निंखायन ngमोय अदुना आइना मयामदा थमजनिंगेसे अतै कै मतबा अखोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से चैरियबा कांगबु अमना आई ngarang so haijरमे मरामदा आई कायना बिकॉज आई मरुम न ngasa haikibado right from 1993 dagi ngasi fa vote ka haleba adu only BJP के सरकार सिदा आई चंगा कांदा आई न पोट मु उ फंगेबा गेजेट आई ना कोई सरकार की थोई से सेंट्रल गवर्नमेंट की गेजेट आई एम टॉकिंग अबाउट not about the gazette notification of our state. I am talking about the gazette notification of the government of India. Asi phawda manipulate ta hoya mase ngasi ka khange ba sai rang ti dei potharam dai da huji ka mi pange lawe ba ina asi khangan bagi oyane na khallai di honorable chief minister wara ubse ai ngarang swai je bani war on drugs sibo karamba community da sokna batawano ba disa pijagum si akoi tungi naharol sing kansi makoi na akoi tungi future oi gadori bani akoi gi laibak se tinjang kaijang da ba naha lairagadi akan ba mazbut oi ba pradesh sama oi gani stronger state ama oi gani stronger nation ama oi gani haigana 2018 da mana war on drugs launch the web adugi matung 2022 da nisa mukt bharat haidana bharat sarkar na taweba adu Sri Chief Minister N Biren Singh na drug chaba thingasi haidana magi sansil leiba khongjang si asi kana gi phatna banoba drug la lon masibu community ma khatran la lon brane la lon de da ko hoi popi thabadi aya ma community ama khakam thai haibadi yai adu popi thabasu thingba mana forest thugai gum si ngasi di climate change si global issue oire reserve forest si yok tana thamsi akhoi haibasi aranbra soirabra mana aidi ma soide laweba adugi mathanga aina yadana sanglakpa ngasigi amta population yeng biyone kabui gi leiribe chilinaw sing akoi jelerong gi leiribe yegi chilinaw sing se yumda angang kaya pokeba aigi di chinaw tara mulai aigi pana pom masi chinaw tara hele adu aigi jelerong gi chilinaw sing asigi aigi nungsi jaraba chilinaw sing di angang ama natraga ani de pokane angang ama natraga ani de poklandi ba akoi gi community sing se asi oiragadi karigi area khara da population si jam tok doino ba ahing amada ishona mata pop thadar khudi oiramoidana karigumba ngasai gi pansi kairaga pandagi changsil khara di oiramba yayeba adu khandoksi haibaneba honorable chief minister na hairisi madu khandoksi makhoi leigiba taragadi forest kairak tabani haibati leibak sidi pakthorok pa yaba pot nate mioi bai koina pakthorok taragadi reserve forest solok tai ai khoi gi leiba share se pithoki batai indigenous people sing enjoy to godoba every kind of opportunity we need to share with those illegal migrants asi honorable chief minister na haibagi daba ma bu yani indrisi he is the lone person who made our eyes open ma khaktana ne ekoi gi mitse hangdogali se I am not talking about politics politics nate politics nganga di mayam nganga ni ai hai kani de so ai ngang de yani kai ngang de kari no har kanda
ꯑꯩꯗꯤ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯖꯅꯇꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯆꯪꯖꯔꯛꯄꯁꯤ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯅꯪꯅ ꯅꯍꯥꯟꯈꯩ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯈꯪ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯔꯛꯑꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯄꯥꯝꯕꯅꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯒꯥꯡꯉꯥꯏ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯒꯥꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯡꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯊꯕꯛ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯍꯣꯜ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡ ꯇꯝꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯄꯣꯟꯊꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯟꯗꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯦ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯀꯥꯏꯕꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯅꯤꯡꯒꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗꯅꯅꯕꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯌꯦꯠꯅꯕꯗ ꯃꯃꯥꯅꯦꯅ ꯑꯅꯤ ꯌꯦꯠꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯌꯦꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯄꯣꯛꯄ ꯃꯃꯥꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯈ꯭ꯔꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯄꯣꯛꯏꯕ ꯃꯃꯥꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯍꯥꯠꯄꯗꯨ ꯄꯥꯝꯗꯦꯕ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ngasi akoi gyan taminaba tai bhab taminaba tai achumba lakpa darkar tai akoi gi history semdok padu nataba semdok taba history da akoi halakpa darkar ta ne yare akoi masi banau khanaba kaunadaba saunaba mayam yawba lei sangman gre akoi gi se matam sang gre ba khara leiraga akoi loina ama toina tension mane right time ne ngasi akoi reconcile tawba अकोई अमत ओइना पुनसिल हैरगा शांति हंजिलरंग बहोनबसे अकोई इथौने लवे ज्ञान तादन चखरब खरसी ज्ञान ताहनन बहोनबसु अकोई मथौ ताय ngasiगी इरांग सिदा ख्वाइदगी तोंग मा हाइबिरो ngasiगी इरांग से मे गी 2000 मे गी तांग अहुम 2023 दा ख्वाइदगी मिद उबा नुपा अनि दो अहुम अमा अनि अहुम अखोई अहुम से थांग गी रोबिंद्रो का मई थारक हो से कोई श्री शांति का अईगा कोक्ता दलय तुरबुंग दलय अदुने बिष्णुपुर असिदगा थल्लगा ई गायदगा खोंपान कावन थुगायन तवरेदो आदे हलक पय कोइना यारे कोई सांगमन ग्रेबा मसिद ख्वाइदगी इरांग लोय हनिंग से कनानो मी अदो याम सिगरबा सनी की मदक सिगरबा मी लिसिंग हुफु की मदक सिदा डिस्प्लेस तौरबा असि मयाम से युंग कई लोयन थादोक नखर मतम सिदा इरांग से तोंगजब लेबा ग्रुप से कनानो अंग खनबियो ने मया इरांग सि लेदम द्रबदबु एमपी अनि काबा ngमंगद्रो दोलमदी काबा ngमंगद्र मयाम खनबियो ने सुका काम ngमोय इरांग सि लेबगी ने दोलमदी एमपी अनि फंगे अब अदो इरांग सि लोय पामदे दोल सिना करिगिनो हायरकांदा लोकसभा लोयग्रे अदुदि विधान सभा की मखल फावदा इरांग से अमदा कोक अमदा काक तौदम थमक तारगदी एखोय एमएलए की इलेक्शन लाक मतमदा मखोयना मेजॉरिटी फंगनी गायना मंग बदुरने बोजि इरांग लोयहनबा याद्रेसे युम मई थाहनबा युम लुत्तो तवनबा हा अदगी पुनमक सिंगसे असि सिंगसी पॉलिटिकली इंस्टिगेट तौरगा पॉलिटिकली इंसिल लगा यावे रांतिगे आई खंगे बिष्णुपुर की प्रजा सिंह असिदगी चलगुमसी अकोइसे हाइदना हाइबजी यादना चलिसिंग खंगेबा वोट तने लकारपदा अमुक्त वोट पीदब सिंगने वोट तने लकारपदा अमुक्त वोट पीदब कांबो अदु वोट तने लगाई मुकाहन बिरामनिना प्रजा न दुम यारे हाइबदो खनमनेना मखोय मंगा तरुक्तुन दिसंग यादेदो अदुना हुजिक्सो अइना हाइजरिसे अदुगुम्बद नत्तबा अखोय लैबाक्सी कन्नननबा लैबाक्सिदा शांति हंजिलंगनबा अखोय सुंसिनबा मथौ तायबा
राजनीति की हयेंग मतम दो लाख मतम दा मागी अपाम दा चटखिबदी याइना हौजती हौना शांति लेतरनबा शांति हंजिलतरनबा होनरगा दुम लेतारगदी लेबाक मांगी दरकार ताबने अदुना ina sai jabado aigi interest asina last thamakanda public ki interest koi sappa mathau tai asina I thamjani nge badi ngasi gi sigumlaba gangai gi celebration si khudong saba lawjaraga aina appeal tawjani badi irrespective of caste creed religion akoi ngasi suksin nabagi matam hoire प्रजा वारे वोट कारक सरकार पाइब अखोई खक्तना शांति पुरक्प नते अखोई खक्तना लेबाक चाखोलहनब नते अखोई अमत्त ओइना पुनसिनरे हायरगा लेबाक सिबु अमुखन शांति हंजिलकनबा मैहौरोंदगी लेमिनरगलबा इसिलिनाव सिंग तब्दु लेताना साना सिंगना सही कयादगी सही लिसिंग चा कयादगी लेमिनबगुमना लेमिननब होनबदा अखोइना सरुक यामिनसी हाइब वाफम खरसी थमजबग लोइनना मसे एंगोंदा पिबिरकपा मेमोरेंडम अनि अखोइगी सुप्रीम कोर्ट तमेंगलोंगदा सागदबा अखोइ तुपुल विलेज अदुदा चिंग मतोन अमा लई हाइबा मदुगी लंबीदो आई वारी साजरे हुजिकसो ऑनरेबल एमएलए आई इनाव इसा हाइगद्रा दीपूगा आई वारी सानरे दीपूगा वारी सानबदा दीपूनसो हाइरे अंकल मदु ऑनरेबल सीएम बाय खोय म्याम तानरगा मसिगी लंबी से कक्ननब तवरसी सेमनब तवरसी हाइना हाइबिरे अदुना आई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का तानजरे हाइरगा सोइदना हनकिसिदा खोयना कोलासमक थाबा ngamdrasu अखोगी alignment चिंब लौरे हायरगा formation cutting मतौना बाई होना जगे हायदना I मयाम द थमजगे मथंग द ngасai आइगी चिनी खुनगी केनो से लंबी से ब्लेक टॉपिंग तौदे आइदी तौदबदे खंगदे नै तौदे है कनाम हायरते ngasi गता हायसदा ngasi गता हायरे asi अदुम हदक तौना बाई तौजरगे अदुगा प्लेग्राउंड अमा सेमगदौ लै हायबा प्रोग्राम से सेमजगे तौबदी यूथ क्लब कम लाइब्रेरी बिल्डिंग है यूथ क्लब लाइब्रेरी बिल्डिंग सिदी अखोई प्रोग्राम दसो हाप यादब अखोइना को अदगी आई एमएलए फंदरिसो पी यादब आई केंद्र को हाप यादब एमएलए फंदरिसो पीबे यादब अदुना मसिदी खदंग आई कदाई कदाई फन कदाई लौब यागे है येंगा तौजगे है मयाम थमजरी अदुगा लोइसिनजरकपदा गांगाई सिना अखोई पुनमक्ता ngasiगी सेलिब्रेशन सिना अखोई पुनमक्ता लेरंबा खेतनबा पुनमक्से मसी काउथोखनद्रे हायरगा अखोई मसेन अमतोइना नुंसिनबा अमना अमबु रेस्पेक्ट तौनबा अदुगा अखोई अमत ओइबगी वाखलोन सी लेपा ngamba ओइरसनु हायदना आई सुप्रीम कोर्ट अखोई पुनम पुसेंबीबा ईश्वर द खुरमजबग लोयना लाकदोरबा सही कयादा येतनबा लेतना स्टेट के लेवल दा याम चावना हाई कोर्ट लेरिबा केस ना सिंगमसिंग असि लोइसिले हायरगा यामना चावना पांथोकपा ngambagi अदुगुंबा थौजालदो ईश्वरना पिबिदसनु हायबा वाफम खरसी थमजबग लोयना अहांना मयाम पुन पुखोयरमजरी जय हिंद।